Qadrli do'stlar, Ertugrul serialini qaraganingiz bormi? Serialda voqealar Turkiyaning Bilecik, Sugut shaharlari teresinde bora. Tüp giroy Ertugrul yışkına Qorajahisar krepstin tilga ola. Şul kirmeni yo'lab alırga tırışa. Osmanlı imperiyasının tarihi şehirleri Bilecik, Sugut, eski şehirge yakın ornaşkan. İmperiya kuruluşu ilan etilgen urun Qorajahisar ise eski şehir yanında oğuk. 2020 yılının iyul ayında mine şul жерlerini urap qaytkan edik. Ol vaqtda pandemiya başlangan, maska tağu mecbur idiyindi. Issilik plus 30'dan artsa da maska tağarga kerek idi. Maskаны bары тек qırda yürgendegine saldık. Qadirli tыңлаушылар, benim ijadi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Men biri de özüm yazgan eserlerimni, makalelerimni okuyum. Qoy bir seyahatnamelerini de koyarga buldum. Rahim etip tыңлагыз. Eski şehir yanındağı bırıngı krepstka sefer. Qoraja şehir, Qorajahisar harbiy kalesi kirmeni Rusya krepst tau başında. Pursuk yılgası yanında. Pursuk Türkçeden Bursuk dip tercüme etile. Tau iteginde Qoraja şehir avulu urnaşkan. Avul işinden mine turgan yol yabık bulup çıktı. Tağın 2 yol barlığın ürettiler. Birsinden harbiler geri burdu. 3. yolga çıktık. Meşit yanından tau başına көтерildik. Әмма baribir kirmeni yıraqtan gına күзәтергә kaldı. Harbiler bazası urnaştırılgan için yapkanlar. Tağın bir ciddi sebep tekşiriw işleri bara. Arheologlar işli biridi. Kirmen taşlarına ok barıp jete almasak da keyif düşmedi. Büyük Selçuk devleti zamanında anın başkalası Konya şehirinde bulgan. Hem Vizantiya imperiyası, başkalası Konstantinopol, Türkler algaç İstanbul. Mine şuşu 2 imperiya şekleri sanalgan jirlerini gezdik. Fotolarda da şular. Көз алдына кетіргіз. Әленже ғасырлар элек нәк міне шушы туфрақта Османлы дәулеті құрылууда бірінші адымнар ясалған. Сериалдағы кебек күреш барған. Византияның ғаскери қаласы Qorajahisar 1288 yılda Ertugrul'ның улы Qısıbğan Gazi yoğlap alған tövge kirmen. Zamanında etisi alıpları bilen birge bu şehir gaskerileri bilen yiş berilişken. Bugünkü günge kadar kirmen yaxşı saklangan dep eytip bolmay. Bir ne kadar divarı, nigizi bar. Hem etkenimçe kazı işleri devam ete. Qorajahisar ne degen sözsün? Qoraja, kırk kejesi. Hisar, kirmen. Elegi sözden anlaşılgança biride mügayin kırk kejeleri bik köp yürgen bulgandır. Kırk kejeleri kirmeni degen söz bulup çıgayındı. Biz tau başındağı basu kırlarda yürdük. Kırk kejelerin elbette көрmedik. Ufuklarga kadar kitergeydi ise. Issi, bik katı issiydi. Plus 36 tiresi. Igen kırı akırın gına tibrele. Nek bizdegişe. Tau başında ekenini unutsaң, Tatarstan kırları bulap yürgen kebik. Tau başında mındı yıraqlarga suzulgan tigizliklerini Türkler plato dip atylar eken. Fransuzlardan kirgen söz. Bu urun yuqqa gına tarihqa kirip kalmagan. Tire yağına көз salganda bar da anlaşıla kebik. Vizantiya imperiyası için bu jirler harbiy stratejik urun sanalgan. Çünkü tire yağ uç tübündäki kebik көрünüp tura. Yolubuzda uçragan kişiler bizge avuldağı meşitke barırga kеңеш ettiler. Meşiti yaňa, ämine jirleri tarihi eken. Meşit işik aldında mine niler yazıp koyulgan. Meşitning tüzülүү tarihi. Birinci tüzülüş 13. gasır başına qarı. İkinci tapkır Sultan Abdülhamid II dövründe kırılgan.
Госманлы дәүләтенең беренче падишаһы Госман бey Сөгүткә җирләшкәннән соң 1288 елда Караҗаһизар каләсен яулап алгач, бу тирәләргә төрекләрне урнаштыралар. Халык күбәеп китә. 1299 елда Госманлы дәүләте корыла. Шейх Әдебали тәкъдиме белән куелган имам һәм кады Дурсун факих тарафыннан Госман бey исеменә беренче хөтбә укыла. Менә шушы урында, шушы мәчет урынында. Бу Каража шәһәр авылы мәчетендә укылган хөтбә белән Госманлы дәүләтенең төзелүе бөтен җиһанга игълан ителә. Бер ара мәчет буш торган, җимерелә. Шуннан соң Абдулхамид патша тарафыннан яңадан төзелә. 19 гасыр архитектурасына охшатып корыла. 1919 елда Төркиянең бәйсезлек сугышы елларында греклар мәчетнең өске өлешен җимерә. Җөмһүрият төзелгәч кабат төзекләндерелә. 2018 елда ремонт ясалган һәм халык өчен ачылган. Мәчет ишегендә тагын бер язу игътибарны җәлеп итте. Вирус таралгач 2020 елда мәчетләр ябылган иде Төркиядә. Май ахырында җомга намазын кылу рөхсәт ителде, әмма ачык җирләрдә, ишек алларында гына. Бу турыда мәчет ишегенә ябыштырылган язудан да аңлашыла. Менә ниләр язылган анда. Җәмигъларыбыз җәмәгатенә кавыша, гыйбадәткә ачыла, җомга намазы бакчада кылына. Шуларга игътибар итәбез. Тәһарәт алып кил, маска алып кил, намазлык алып кил, ара сакла, күрешмә, хаста булсаң өйдә кал. Менә шулай. Бу тирәләрдә әле тарих язылуын дәвам итә. Еллар узгач, 2020 елларда ковид чорында мәчет ябылып торган иде дип сөйләрләр әле. Мәкалә 2020 елның 8 июлендә язылды. Автор Айзира Гәрәева Акчура, Иске шәһәр, Төркия.